Ćao svima, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Danas ću da radim hljeb i uštipke. Za hljeb i uštipke mi je potrebno 1,6 kg bijelog brašna, 250 ml toplog mlijeka, 500 ml tople vode, 1 kašika kvasa suhog, 1 kašika soli. Dodat ću kvasac i sol, mlijeko, i dodavat ću vode tople. Pošto sam potkuhala navečer, ostavit ću ga do ujutru da nadođe i zatim praviti uštipke i hljeb. Tijesto je spremno za uštipke. Prvo ću ga malo premijesti, zatim ću da pržim uštipke. Prvo ću da pravim uštipke na kašiku. U tavu ću dodati ulje. I sačeka da se zagrije. Kašku sam prvo pouljila i sad ću da vadim uštipke. Kada je se ulje zagrijalo, smanjit ću temperaturu. I sad ću da prekuham hljeb. Na radnu površinu ću sipati malo brašna. I tijesto.
Polovit ću ga na 2 dijela. I napraviti jufke. Otprilike da bude iste veličine. Kada sam razvila ovako na 1 cm, sad ću da ga urolam. Hljeb je nadolazio 45 minuta. Prethodno sam zagrijala rernu na 250 stepeni i hljeb ću peći, smanjit ću temperaturu na 180 i peći 30 minuta. I toliko od mene za danas, pa do sljedećeg videa, ja vas puno pozdravljam.